Yaro u presiden kari Amerika ya u leno kaseng Al-Qaeda ubalak kela menta kum u presiden kari Syria. Hadin ka jing sensyar daki bon pau telikisnem daka ying kasem jong Bashar al-Assad ya kari Syria hi bro kawe kabalawana penban bakti kari kan hiar syatraitam hakayo kakot bat ka jing duk tasam kabala pensok ya ki pajba kari Syria kibalhab bancu petwirno syaki wepat kiri pamarjan tang ban lajim nakadaw jong ka jing bamsap palat ka family jong Bashar al-Assad batwat hadu kapor balas shimti ban sensyar dau Bashar al-Assad ya kari Syria katai ka jing bamsap bat ka jing perkat tang ya kayeng kasem ban penhe ya usaipan kadang ya teng tat hadu kasngi bau Bashar al-Assad bat kayeng kasem jong kilhab ban syuk petwerno syakari Rusia namar ka jingla jong Muhammad al-Julani ubadai artat nonge lambarim kaseng leno Al-Qaeda ban penyatli iki pajba kari Syria kamtam nakaseng hayat taril al-Syam kumno bantur baik-baik syaka jakasa u presiden Bashar al-Assad bat ban kuropno yakabor sensyar nakakti jong uhi namar ki kambam sapalat kamtam baki pajba kari Syria kim donshu yaka jing syanya hakabor sensyar jong Assad kum utau nong yalam kari Syria hi pro kawai kumta daimenen kasngihi ban nakaliang Donald Trump ubadai presiden kari Amerika hakasin kabanin kongdo badda kabapen prasndon yakaru komtrikam jong kari Amerika haka jing yalam jong ulayo ban yakno markmat yau presiden Bashipor jong kari Syria kata u Ahmad al-Shara nong yalam barim jong ka kunhun leno hayat taril al-Syam HTS kabadai katanat jong ka seng leno Al-Qaeda bat kabalajit kum ka seng leno jong ka sorkar Amerika kani ka jing yalang kalalong hariyat halor ka jing kerpad jong usim jong ka Saudi Arabia Muhammad bin Salman hadin katai ka jing ya kendo utrom ubat jubishar bah ya kibreu katkum karukom pejong ulai jingmut bau al-Shara udon ya ka jing syaban le ya ka kam kababa bat ka Syria kabala syak penjulor hakatma ula khotru ya utayu leno barim kum urang ba ubadang samla uba itnat uba klanbor bat ubadon ya ka menor kabak klanba utrom uloong ba ulaya kren bat u presiden kari Turki Recep Tayyip Erdogan ubaya jan bahabat usngo ba ulayo iya kalan banle iya kakam kababa kabadai kari kabalasya penperah Donald Trump ubadai presiden ban nengkong jong kari Amerika ban yak kendo ya unong yalam jong kari Syria haki shipos nem balale bat ulak kentu ya utayu nong yalam kari Syria ba un penbait ya kejingya dai bat kari Israel Henry syamla ai kano kadak bakari Amerika bakan wengno ya ka Syria nakathup rongsau jong kiri kibak kersan yaki kam leno kajing penmena kabalasdang nadu usnem syajar kenais pa nyup kenai halor kajing kersan yaki leno Palestine kabak hanglap jor ba ya kajing bay tengkah u al-Shara ubala jutip menswa kum u Abu Muhammad al-Julani udon kajingnya day bat ka kenhun seng leno Al-Qaeda bat ulaya kun persyaru yaki sipai cungkari Amerika ha Irak bat ula penut bun snem ha patok cungki nong Amerika Henry uni uji hadis barim ula ino yala ka jong ka kerteng Abu Muhammad al-Julani ubala pongru dakasud bat utai ban pedang yakiriu pokmat nabari nadu bala wengno ya u Assad nakabor sensyar hausnya baladep